và nuôi gam tina KUKI chate ho zo si na bon chawin jing ka pha Thah October ni sim ko Thursday ni khuin zong jing ka thuso ngai ki du hiti thuso ngai tau hiti Manipur Legislative Assembly Speaker Satyabrata in Popular Government ki Semdoh na a lamkai hentin ex Chief Minister Biren Singh in phongdo in hi Popular Government Semdoh na dinga New Delhi khopia BJP MLA khon ki hona nei naw wachun ex Chief Minister Biren Singh amalema Chief Minister post ki chu hol akun chun an ki kang sen Manipur Chief Minister dingin Speaker Satyabrata chu ama pan proposal in hi Manipur Legislative Assembly Speaker Satyabrata lamkain a Manipur State sunga Popular Government Semdoh na ding chun BJP MLA khon Central Leader khon Nading ago vin BJP Northeast in charge Sambit Patra zong aki LUNPU vin Sule Union Home Minister Amit Shah ki mupi na dinga BJP MLA khon appointment ala ucho amu lo layu ki chetin wang phongdo hi layu vi New Delhi khopia meeting anei na wa ki khom BJP MLA ho zo si chun Manipur State sunga Popular Government Semdoh ding so dei sa su hiluvin hi Manipur State sunga BJP MLA mi som nilanga ho chun Sambit Patra hinga aseina wachun izemti a Central Leader khon Manipur State sunga Popular Government Semdoh ding anuplo wa hile Manipur Assembly hi subei jinghen dissolve bol jinghen tin ahead sa uvin hi Sambit Patra en chuchi mei leile milong BJP MLA ho mi som nilanga ho chana don budin ama pan seina ama san nang ho sunga government lam kaiding ki thengdo ma sawvin ana TPU vin hi BJP MLA hon Manipur State sunga Popular Government Semdoh na dinga New Delhi khupya achina wachun NPP MLA Sheikh Nurul Hasan jong aga pangin chutia achalo on cho National People's Party NPP Manipur State Unit in khetpha pipo vin ama changpat chom na ding gel na kal song hi bovitin National People's Party Manipur State Unit President Y Joy Kumar in phongdo in hi Khetrigao Assembly Constituency akona MLA na kaido MLA Sheikh Nurul Hasanin government Thah ki Semdoh tingle Minister post sante na dinga BJP holung hol na kalsong hibovin Manipur State sunga Popular Government Semdoh ding chungchang thua chun MLA Sheikh Nurul Hasanin NPP party hodong poitin zong Y Joy Kumar in phongdo in hi Manipur State sunga Popular Government Semdoh na ning hin BJP party hol NPP party ki ka a party level ki hona ima chawang poitin NPP Manipur State Unit President Y Joy Kumar in phongdo in hi Zani October ni sim gate Wednesday ni khuchun Manipur State BJP MLA khon New Delhi khopia Manipur Bhawan Conference Hall munachun BJP Northeast in charge Sambit Patra na LUNPU vin haung ding November ni sim som ni chana Manipur State sunga Popular Government Thah Semdoh thedi vin taitin thuso ki muchun ahin phongdo vi BJP MLA ho vai puding akichu naw chuchi aboi naw cho su hlap sei hlap hitadanin zong ki sein meeting anei naw wachun mabana panla ding dan hole togon za chom sei kho movie na hi mele BJP MLA hole milong MLA teni zanima sa a meeting anei naw van pang ho zo si tabang agoma mi som ni lenga chi meeting achun an pang vien BJP MLA pi brojen tailo mele BJP MLA ho bon chawan pang su hil kid hi vien chule Sambit Patra to akyo na wa chuchi meeting an panglo BJP MLA ho cho MLA TH Radishyam MLA MD Achabudin MLA Dr. Y Radishyam chule MLA Sorokaibam Rajen holo hiwi BJP Northeast in charge Sambit Patra to BJP MLA misom nilenga ho akyo na wa athulu na ho kichetin wang hin phongdo hi laiwi Tangkul tingnoi mi NSCNI ma General Secretary TH Muivah kitipan aung ding October ni sim som ni leni ni khua achen na Ukrul District Somdal khusung phading agot cho Meitei terrorist Meitei lipun hon alim now welcome abol now thu ho hin phongdo vinahi Meitei lipun lamkai pa Pramot Singh kitipa Kangpopi District minute somlenga sunga vudwai soding go pa chon tangkul nammi tangkul tingnoi mi lubu TH Muivah chu pachar na sangta na pin ana sei phale jing in hi tangkul tingnoi mi lubu TH Muivah in kumsom nga jova achena oksungo viltheina dinga Government of India phalna api hi Government of India in abol hoi le jing vetin zong
Pramot Singh kiti pan phungdo in hi TH Muivah in Somdal khosung apha theina dinga meitei lipunin achi sa sangni le somnenga kuma khipat kanangai to jingo hitai tin song Pramot Singh kiti pan phungdo in hi chuchi TH Muivah in Somdal khosung vilna aung Nading to gonchon mele hole milo ho ki ka supi sangam a hi naw hata asiam hoi be na ding le kyau to na ane yuwa akika wa chamna le mo na uma chule lumung sela cheng khom the hi na ding wa phat gom ko makila chi na ding vin Pramot Singh kiti pan adei sa na thu ho a hin phongdo in hi tangkhul thingnoi mi lubu akhut a KUKI te thi san dim set pa TH Muivah kiti pa hi ata sa kum som ko le khat hi tan aung thong ding October ni sim som ni le ni khoting le Somdal khosung vilna aga nei ding Dimapura ko na ukhrul chan helicopter a leng thung ding ukhrula public meeting a nei ding ni hla lang le helicopter a Somdal khosung a chot ding sule aung thong ding October ni sim som ni le ko ni khoting le helicopter a Somdal khosunga ki pat senapati a jot ding senapati a public meeting a nei dingo senapati a ko na helicopter mangcha Dimapur a jot ki ding a hi Manpur State sunga somle ni veichan na sangai festival chua aung hlung ding November ni sim som ni le khat akipat November ni sim som thum chan chi hlading hitai sangai festival aman lo naw hi kum ni athling tan tukum hi chi sangai festival hi kipun khom na dinga aman godu a hian he su gen theina ho akona on thol na ding chule mizo si hu ma manding to gon ase mu hidanin thuso ki muchun hin phungdoi na hi Manpur State sunga art and culture chule music lampanga khanto machal na ho chuchi festival aman nawa vet sading agot ki ruhidanin zong ki seye Government of Manipur Directorate of University and Higher Education in Zanimasa October ni sim sagi ni khuchon order khat an sodo vien 4-year undergraduate program chungchanga thupun khat hin sodo vin hi koidawang student ho undergraduate program 7 semester a hi lo le 4-year adinga admission boarding go hon graduate a chainau college sitalova college danga chuchi 7 semester a hi lo le 4-year cho admission a bol theiding hitin phalna pitaw vin hi undergraduate program 7 semester a hi lo le 4-year admission cho October ni sim som jingni kho Friday chana admission a ki bol theina ding vinjong Manipur government in an het sa taw vin hi Assam state sunga scheduled tribe status demand bol ho tribe group ho Moran Matak Ahom Chutia Koch Rasbong Sile Salei bol ho T tribe so chungchanga Group of Ministers on Kulchil na anei now report cho Assam government hinga report hin pi loading hitai tin Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma in phungdo in hi Assam government vaipu hon chuchi tribe group ho scheduled tribe status peding cho kamsenga phasa naw thu hon se pi jing vin ahin la aboldo koi manum po vin tule to BJP Assam government ho hin central government hinga recommend hin boltale wang kilom tai alangkhara me the hon Manpur State sunga scheduled tribe status demand bol hi Manpur State government jing in zong tuge ya central government hinga recommendation athot lo layo hi India gam sunga scheduled tribe status demand bolding hi hongki be jing ding scheduled tribe zong hi mo se sodo wading in omdo tai Kol Reef kiti bu selo kap serap lok tui khat ne khil je in sapang somni wal an thilo taw vin hi chuchi thilso chu Rajasthan state le Madhya Pradesh state sunga na hlunga hin chutokilon chun state tamta in chuchi lok tui kap serap cho bena bolovin kha taw vi chuchi kap serap ji a bu selo ji a sapang somnin thina to na thu to ki sai chen government hospital ana tong jinglai doctor khat sapang doctor khat Dr. Parvin Soni kiti pa chu manin omtan lole ai na Semdoh ho kap syrup Kol Reef an Semdoh ho chuchi company ho wang chu manin om hi lai vi chuchi Kol Reef kap syrup lola achun mihim ho adinga thi theina kidney failure so sa the kal su se the diethylene glycol DEGT industry la ho akimang chemical hatta khat chemical thi theina khat panghidanin jong ki sein chuchi kap syrup la a thina the chemical pang hi ji chun chapang mi somni wal an thilo hitai thuso chan hin ki chai tai thuso ngai ho zo sin a bon chawin ni khu pha